Dobro jutro svima. Karantene počela popuštati. Idemo u proizvodnju gdje se proizvode lip balmovi moji, odnosno od lapijela. Mi smo ready to go. Naravno da su već krenule gužve. Jel moguće da sam snimila? Evo, stigli smo. I ovo su lip balmovi koji izgledaju ovako u finalu. Sve izgledam kao da nisam mjesec dana spavala. Ko mi je kriv kad stavljam sjedalo na oči. Vi ako, ja sam recimo sa šparom prošao dosta toga. Znači isključivo u ljekarni. Kad smo kupili, znači platila na malo u tih 10 milijuna kuna imao je 4 milijuna kuna neto. Jevi, to ono baš Grej. bravo. Ulazim u svoju vjenčanicu. Gdje je? Aha, tu. Je vaša fashion, skroz je cool. Pa ću dobiti kapicu. Proizvodnja lip balmova. Kiss me, kiss me. Stani. Sad ćeš ispast dobar. A to je samo za kameru. A nije, ajde, nije. Može, ajmo. Ja imam shield sam dobila. Evo mene. Tu je sama smjesa koja je na kojoj sad to temperaturi? 60. Na 60 stupnjeva. I onda se tu se puni i tu se počinje pakirati. Bog curke! Tu su nam naši blisteri. Ja bi, hvala Bogu, ako me ne bi vi uposlili, ja bi sama sebe, jer ja ne mogu da nešto ne radim. Ajme, hitnije ovo. Ali ovaj light još tu, ove stijene, čudo. Toliko o tome. O slatkoj proizvodnici lip balmova. Vidimo. Živote, dobrodošao natrag. Ovako. Nadam se da će ovako ostati. Da će biti sve okej. Never fuck with love, we gon' fall in love. Get shot down, she do a bang bang. Some shit, just right here. My house on the charge. I just let the police around you. Ovo mi je najdraži dio. Sometimes I'm a bit. Idemo na drugi sastanak. Ću pogoditi. Pa nije to tako ono. Sad idemo na sastanak za distribuciju, pošto se širimo po cijeloj regiji. Ja snimam danas sve. Popončić. Evo ga, ide. To bi bilo super i još jedna stvar, Hvala svima što ste bili s nama i ako niste, kao da jeste. Male, DJ Male. Sastančenje je gotovo, sad sjedamo po ovom divnom danu za kompjutere, imam se snimati demosiće pjesme.